Кортлар йорты, бигрәк моңсу бу ике сүз, тәрәзләрдән тышка баккан ничәмә күз. Бу күзләрдә яшь пәрдәсе, бетмәс сагыш. Аңлау кыен, язмышмы бу, әллә ялгыш? Йортта җылы, тәрбия дә бар да җитә, әммә картлар өмет белән нидер көтә. Үткәннәрне сагынып үтә гомерләре, уйлангачтын өзеләдер бәгырьләре. Кайсы уйлый үз баласын, йөрәк майын, күзләреннән яшьләр тама минут саен. Туган нигез төшкә керә, чыкмый уйдан, үз йортында яшәүдән соң кемнәр туйган. Кечерәйгән инде гәүдә, ап-ак чәчләр, җыерчыклы, бите буйлап ага яшьләр. Гомерләр дә көзне узып кышка бара, ялгыз кыен үтелә бу ике ара. Язмышмы бу, ялгышмы бу, кемнәр аңлар, балам килер дигән юлга. Ява карлар, тышта суык, сезгә карый яшьле күзләр. Картлар йорты, бигрәк моңсу шушы сүзләр. Язмышларның салкын кочагына ташлап киткән газиз баласын, уйламаган карт көнендә бер караусыз үзе каласын. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата, картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата, картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Баласын артык ошындырган сөйгән чамасыз, күр алмаган газиз баласына тәрбияләр бирү чамасын. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата, картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата, картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Ходай бала затын нидер сәбәп белән бирмәгән. Яшьлек хаталары өчен язмыш үч алырын бер көн белмәгән. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата,
Партылары йөртү тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Партылары йөртү тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә заманда хата. Партылары йөртү тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Партылары йөртү тупсасында күпме язмышлар ята. Партылары йөртү тупсасында күпме язмышлар ята. Назарова Василия Ғабдрахман қызы. Башқұртмын. Ауырғаздар районы Түрімбет ауылына келдім. Ұшы йортқа мен келгенге 2 ел бұла. Бик матур яшайды. Ұшарға етіп, ятақ тұрақлар матур, үтікленген, кейінлері де юып берелер, матур кейіндірелер. Байрамдар ятақ тұралар. Бүгінгі байрамға бик зор рахмет. Бүттен келген қонақларға дұрышқан, ошарға пішірген борзыналы, өзіміздің қожаларға рахмет, бик матур етіп қарайлар. Менің қортлығым әйбәт болып деп ойлаймын. Рахмет сізге, барығыз қала байрам білен.
Мен Бөздақ районында мұнда yaşayayım мұнда. Біздің yaşау бек әйбәт, рахмат барсына да, бар жасапам. Дәсет тілейміз шыны, yaşayбыз деген қошайбыз. Бізде бүтіндей бір беріп тұралар, әйбірлер жуылған, комнаталар чиста, порядок. Бұл үшін мұнда бирек көңілі yaşayada. Рахат біздің үшін. Зор рахмат барсына да. Зор рахмат. Мұнда келдім. Bir yıl yaşayım bunda. Mine vesile pabla yaşayım birge. Bir yıl onun bile birge. Tatuğuna yaşayıp biz Allah'a şükür. O şartlar eybiyat bunda. Üstümüz ista. Bilmesen de sırap gidip alıp giderler. Jualar zor rahmet basanda. Eybiyat koruyorlar. Kadirli olsunlar. Mehdi olsunlar. Rahmet. Rahmet. Bayram bilen. Bayram bile yaparlar. Kızlar, malaylar. Bugün bigrak zor bayramda bulduk. Rahmet sizge, kelgen işigizge. Kurban bayramı bik eybat ötті. Kuştanışlar alıp geldiğiniz, hayır torattığınız, bik zor savaplı iş işlediğiniz. Sizge işlerinizde oңышlar tileybiz. Tağın kelgeniz sizni qarşı olabız. Bik zor rahmet eytəbiz. Yazmışlarının salqın құшағына taşılap gitken ғазиз баласын ойламаған қарт күнінде бір қараусыз өзі қаласын әллә өзлері ғайыплы, әллә заманда хата. Қартылар йырды тупсасында, көпме язмышлар ята. Әллә өзлері ғайыплы, әллә заманда хата. Қартылар йырды тупсасында, көпме язмышлар ята.